Trau thani somni panga in rin ni kan u thleng tareng mai Gulf Bell thu thar te kan han ngai thale do na nimin tlai video kan ti chuata kan khan US chuanin indolong lian turu tak mai USS George H.W. Bush hela bela hian atir lut le ta ni kha ama khan USS Abraham Lincoln le USS Gerald R. Ford te hela bela hian an tam ta la long engamaza thui hroi tenen Iran laga be pui thak na khan malak na lian takan kalpui ani kha chutiang chuanin inka haite an om chawama ro su hen inka haina hianin enge ngong thazok ani tir don emti hi thil chiang ani lem lova inka haina chugan Hormuz Strait honan yang ti jongjong te po a thleng dik lem ta lo chu ania Pakistan a inbian nei khan hlo cham vio maya Pakistan inka hayan hlo cham hnu khan US chuan Iran laka pressure na jok pek na turin an longchol mun Iran longchol mun anan block thun jom veta a hei hi inbiak na lo om le turata na US na tran fungpui mo taka nei na tur le akar fungpui mo tak ani don ani amaro su Iran hi chuanin kan longchol mun indok chung chuan eng inrem na ma a thleng don lo ti khan puang ani marasu ka hai chutiang chuanin boruak tang tak hi ala om chho zel ania in bei khal thu theidin hunan din meka wang khian ral thuam po anin cha khom zel Iran lampo hianin a ballistic missile tale aral thuam dangde an che khom vele meka nia chutiang chuan Israel lampo Iran nena inbeina lian jok kalpui turin sipai te thu pe kani thu te po kan tar long to nge nge ni chutiang chuan US ngai po hianin helai bela be pui han thlak na sipai le ral thuam te a cha ho thom hriat ani lova long thren khat indolong engamaza thelai bela hian an lut le to sok ania Special Force 82nd Airborne Division mile sa tele Marine Expeditionary Unit rolte helabial Gulf Bial US mun ma hian an thlen bel to bokani chutenga ni chuanin Iran hian ngol a chu chunjom zel ani chuanin be puithlana lian tak mangen Donald Trump chuan Iran hi noi tum mani kha ole chuteng vel chuan bo ro khania hei thu thar kan han nei ani zan lam khan US team ta chuanin Islamabad an pandon nia soi ania chu in rem na tura in biak tho ni na second phase a hianin besena Donald Trump chona nei sang vio maya he thu kan bo chelai thleng hian US team tur Iran nena in biak na kal tur US team te chuan US an chua san do ni te po tar lana ni a tuna hian thu thar ber kan han hretelova chu theng chuan besena sang tak ne Iran nena in rem na luan tlingom thei to nge hi Trump chuan ring ania arin na chana chu nge kan han ti chuanin Iran longchol hun tu na hian blockin chu Iran ta na kar fungpui mo taka US on hmang me kania ani economy han niam chho tol mai ania chu ti lain Iran ina Hormuz Strait an block chu Iran hian atur berzo kan ti Trump chuan soi ania kan pontrin ta kan khan US Iran longchol mun an block of ang hian Iran hian ni $10 mak do zali chuang chuan chan ani he thu kan bo selai thleng hi chuan Iran hian Islamabad in biak na tura hian in team atir don em ma ala soi chiang du lova an tir du lo chun jom zel ani chuan Donald Trump hian in eng tekin nge Iran hi chan le don ti chu mitam zok clear ani megani US President Donald Trump chuanin temporary ceasefire between Israel and Lebanon ti in asoya omjia chuan Donald Trump hianin Israel le Lebanon in ka hai chu kar thumatan extend ani thu puanga hi in ka hai masa ni som chunga khan in rem na engma soi hani lavaral thuam pu ka chol lem lova Israel sipai po pati ngot an thi pha nge ani chu teng chuan borok monom jok Trump hian Israel Lebanon kara hian oma du nge ne tu na hian kar thum chunga tan in ka haya po sei sak Israel Defense Minister Israel ka chuan Israel chu indona Iran nena kalpui le turin ain pe reng tia soya thuwa soina Iran atanga India na chungchanga thom hlimom tak kan mulo ni chuanin Iran beile thei tur hianin kanin ral ring renga tuna hianin green light kan ngak me kani sarkar hotu te phalna kan ngak me kani tin US lam chuan thu chuan siam bok
chuti lai chuan Israel Defense Minister Israel ka chuan Iran bei tur hian in Israel in kau renga a in ring reng thar thole turin Israel chuan pe ring ania tuna hian sarkar ho tu tena green light an pek kan ngak chawani Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuanin Iran ram hianin kan mi puite nen in pum khatna inu nawna thazok kan nei ngai chuanin purpose le discipline a keng tel tur ani tina soi Iran buaina Gulf buaina hi khovelin kan tuar soidam ngai lovin kan hreo me hei hianin ramranga ngong lian takani chhome kania fuel le fertilizer duang he buaina awanga thon chua thei ani lo awang le chumi lo mang tu sarkar engamosa atang hianin chetna hantila torna economy niamna tamtak tuar thu anom chhome kania abiken mi maktadoi somthum borvel chuanin helai Iran indona awang hianin din munhar sazo ka anlu phadon ni asoi ani indona hi tuna hian topo ni sela ngong lian tak tak anei to anga anga kal le turson kumtam tak Iran le Gulf bial hian nama modon ni tarlan ani o Israel News Times of Israel lama hian hanlut lokila Netanyahu reveals prostate cancer treatment which he underwent without informing people in Israel News the Times of Israel hian puanga Netanyahu hian prostate cancer ani hei wang hian enkol ani thu tarlan ania hei hi mi puima puan zara ni ngai lova tunrum hi voi khatna puan zara ni voi khatna ni hiala tarlan ani o nisina kan puan ka han puan chunjom le lokela Donald Trump chuan Israel le Lebanon in ka haina turin ruwa manna siamin ni som chung ti kha kar thum chung Donald Trump hian in ka haya po sei sakani kha US President Donald Trump chuanin kar thum otur in ka hai po sei tran ani don ti so in Israel le Lebanon in kara chu tu na tangari wak lawa kalpui ni tur thu puang hetila hian Donald Trump an kar thum otur Israel le Lebanon in ka haya po sei marhat khan Israel le Hezbollah te anath heng berin anin bayamoti mai turin ral thum puak ka chol lova Hezbollah hian Israel marlam khwa rocket engamoza ta ka blut ni asoi hani Hezbollah chuanin rocket engamazat Israel marlaman ka pluta hethil thlenhun lai hin ningani zanvel khani Hezbollah hian ni zandar som pakhat le chan borvel khan Hezbollah jon Israel lam rocket kap chok le ni soi ni bok Israel lam hian thu chua siamin marlam biala be puithana chu Hezbollah thilti nge ani thu an puanga chanlet na lian tak Hezbollah laka hian kalpui ani yang ti in nimin lai khan tlema zong chu kan tar lang to Donald Trump chuanin along sipai te Iran gunboat te zualawa kap turin thuwa pe ania soyani a hi Hormuz Strait a main kam tur Iran boat te mai mi alawa thian fai turin Trump hian thuwa pe ania soi ani kan hre tangin naval mine hi tuipuya Iran hian engamazat akam nia soi ania Hormuz Strait paltang lo tura atia wang hian chumi paltlang tum long engamazat ta na har satna siam turin Iran lam khan ma han la chumi tan chuanin long lian tak tak te abi ka duan naval mine kam na tan an mante chuteng jun tho chho puya US lam khan engamazat an ka chiat sak nge ni kha o thuthar bera chuanin Islamabad a inbiak na kalpui le tur a second phase a hian Iran Foreign Minister Abbas Araghchi po atildon nia soyani a hethu kan bo selai thleng hian Pakistan lama kal atum a thlok chok trap ti in Iran chuan thu chuan siam nge ani hetila hian thu thar bera chuanin Donald Trump an Lebanon le Israel in kara in ka hai kar thumna in ka hai kar thumata na po sei nu loka Israel hian Lebanon khwa Hezbollah mun ma indo thlona mangina chule ngal ni tarlan ania hei hi Israel lam chuan Hezbollah ten in ka hain bo chiat wang ni in an puang thung Israel be pui thlak na hun thuma thleng nia soyania Dear I miss Lebanon chimlam huna te chuta chuanin be pui thla na voi thum athleng nia tarlan ania Lebanon National News Agency in hi an report Al Jazeera chunaron puang Israel hianin residential area mi pui chena hmunte ama in thiar chhuak turin a lo ti to nia soyani a hemi hnu hianin be pui thlak na thlona mangina kalpui ta nia soi ani bok hetila hian Hindustan Times in tarlan danin Panama flag zarna long Iranina an be kha kan la hrio me nimin lam news ate po khan kan tar langa Panama khanin an long Iranina an be kha na takin an dem thu ten tar langa khata khan Indian crew somni pakhat zetan lo nia soi ani real time tracking of maritime traffic ina an chui chian dana chuan Panama flag zarna container ship hi Iranian
gunboat ten an bei an kap nia soi ania hi wang hian Hormuz Strait borok po so san pha viawani kha Panama lunga khan na thok tu zinga India somni pakhat India mi somni pakhat an tel nia soi ani be bui thlang na wang hian Panama lung hi chenul ma se longan ha thokte him takin an nia soi ani boka hemi chungchang hi India Shipping Ministry chuan thu chua siamin nimin khan an tar lang ani puantur engam baza tomma se tukin chu khati chena khan kan handu to kanga tuna hian US le Iran chuan in biak na second round in biak na Islamabad a nei turin ro man nan siam mup maya he thu kan bo se lai thleng hian Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Islamabad pan atum thu le apan don nia tarlan ania US lama tangpon US palai ten Islamabad pan turin anin ro man mek nia soi ani he thui ngai thlak hian chuan Islamabad an thleng to mai thei bok ole a tho khatna hin biak na tho khatna kha hlo chamania kha wang khanin tuipuya lian zokin in norton na longchol munin block sakton na te a thleng ania tun in biak na tho ni na hian boruak kaldan turi hriat cha kom khop mai Iran hian in US thil phut hi kan ti hloting do ne US thil phut hi kan ti hloting do ne tia soina Iran hian pakhat man la nei lova US du dan an zom tur thu hi Iran hian an la soi lo ani chuwangin in biak na chungchanga harsa taka thilan kal chhote hi Iran hian in hun apo sei du wanga niang ti ta ring tu an tam viau mai Iran hian tun ma tanga neituma halotin to nuclear al thuam ballistic missile program kal puya hi a scientist nei tam tak Iran chuan a chan pha a Israel US bena ninge yangai Iran nuclear hun ma chiat na thleng engma za te po tun mai na lo om to a chang ni som ni panga ni kum ni som pani chung zat indona te tin hei kumina an ni le ta a Donald Trump a sarkar ma sak lai khan in Iran chu na taka hre ka ni UN ponan hre ka a chan chu ballistic missile program kal pui wang le ral thuam hlo om nei tum wang kha ania chu tiang chuan Iran hianin nek sor na kara do dal na kara thil tam tak han chan to ni chu tianga thil tam tak han chan to la ya nuclear ral thuam nei lo tur le uranium enrich anei te po ti che tura US na ti chu Iran hian olsam te pomari nommi lovani chuwangin Iran chuanin an hnoya a tho pui helpol proxy militia kan ti mai Hamas te Hezbollah te Yemen Houthi te le Iraq Islamic Resistance te tenga sum le pai le ral thuam manga lo pui thin na zong chu Iran hian a ban san vek tur ani ti te US ruwa man na US agenda pakhatani kha le thil dang tam takte po omani chu Iran hian a pom mai hi harin ombek lova chuwangin tuna in biak na lom le tur hi khovel mi pui ngai ven ani phata mek chu ni chu a chapa Donald Trump hian in biak na a hlo chamemo be se anga thilakal lo ani chuanin Iran laka chan let na tak kal pui ani to tak tur thu apuang ani kha Donald Trump hian in Iran energy infrastructure hun le leipui mo te amatiamin kan ti chhejel don ani Iran tan chiat na lian taka thleng don ani in biak na hlo cham chuan te in Iran lam vo khan na Trump chuan an pe ngal bok ania ti line IRGC le Iran lam chuan Donald Trump malak na engpo lo thleng ro se in ral ring me kan ya kan in bot sai kan in ral ringa engkim ha chon turin chakna nget tak kan nei mang hianin kan ding tlang zel don ani ti chu Iran lam thu chuak kan ve ta bok ani US meu dongam Iran chuanin he in do mek na hi in rin tok na nan mang chhota em ne ti mai tur khopi ni US thil soi Donald Trump ange thil soi po Iran lam hian an ngai pui mo lo viau mai hania ingpon ise borok tang takara tuipui longanin dan cha sak le anin man sak ton kara te tuna in biak na hi kal chho mek ania mahun engen andon kan ngai chang zelanga voin tlaya emo zanin lama emo thu thar jok te achiang chhokor tura te po han ngai ta ela indona thu tharam bial boina international politics le ka inhoi he channel a hian ti chhuat thin ani a in longa chang zeldonia du tok le photang